Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi nyodek bosku. Gerbang tol. Gerbang tol bypass Payakumbuh. Tonton terus bosku. Jangan lupa subscribe, like dan share. Tanpa voucher. Masuk tol tanpa voucher gratis. Asik. Slebel. Jangan lupa subscribe, like and comment channelnya Geri. Jangan lupa like, share, and comment channelnya Galeri Otorana Minang, oke? Masuk. Mantap bosku. Tonton terus video kita sampai habis. Ini ada truk bosku. Cuk, nyodrek cuk. Lampu merah sih, Ulen cuk. Asik sekali. Mantap sekali. Oi. Asik sekali. Teroleh mak. Gambia. What the fuck was that? Bruh. No, 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 no. Ini kita lagi beli motor. Woi. Woi, ndak ada mah. Ndak ada mah. Masa depan gua. Masa depan.
Hujan, hujan. Sur. Dekat Azam. Ya. Indonesia ora perlu wong bagus, perlune wong sing nyambut gawe. Siap. Oke. Masuk. Wis. Mantap. Simpel gaskin. Woi. 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 Kau lagi dong. Galen. Kalen. Bos muda. Woi, sos. Knalpot sos. Brrr. Yang petang dah. Bang. Lesu guys, nggak dapat truk oleng. Lesu. Anjay. Ada kaki. Ush.
Pas di belok auto nang gini tu gasuk dah kan. Wih, ada cewek guys. Wih. Guys, cewek.